Lagi gimton bentae RUM batki political party. Ingin ni penlong ya kita lang iba per bangingi sulit pan na kita ki political party. Ndai ya pela ngamane ngadang pencai dang kali ya presiden dang ba pek. Habangat ni penlong ya kita lang iba per bala si kata ni ya sai marsi pa mar ar pa tangka daga bai pela jangi ni penpiang badai ni penpiang badai seng. Ndai nagi politikal di politician ngin pat Yosem hadu mentah kena kalian jongam dan eban keren ap ngansa ya tu pe gawai mas bang ke banyak debat kata politik ke politik bat ka hito ya su ini deh ini ngasu tho meni kendit abang amudur sepang kata kajing sa kuno jong kay itu ngato kumde nama panggil sa kuno ndrei kiwai kiseng balang gidon mo pabli ni mong kati kata ngampa bang kato ya kiseng jadi ndrei kibabun kimnut kumandut mangi ndrei ngi pade ngi nginut sengat man itu epi lada kumsen sya ke kongres daga ti kemonde hakatu ka dur jong ki ngi ka itu ngin sensar ya ka priun nyutrap daga ti ka dia kata no nang ta lagi keren sepang ke BJP lada ke BJP katung dau tu lotos deh aku tu kudur kahito katung dau sentiu kulap uba iubi kata kowe kan nganjer katukat negi politika parti mo lada ke UDP kan sensara ka Megalia da ka partem ya katukak sing kahito ro kan tem da kaduitara bentar lada ke NPP kapani yang iha gitu gidur jong kita kakot da kapapule kakot kay ito kandang yai tho susu yang tu kakot kenang pikindang yo pule susu hadin kakot kata last kandai ka BBP kapala sa thais new sa papalat hagine ki tayo maladet ma ka BBP bat ka hito ka BBP gong ba peno yau gijis new yau start do pra kahito kandung sendon yak jis new hari jumi tangta kitin population